wasia wa muimi. Mwana musaizi bane mutongo TV ngwatani ya mukamba kalivunde wa kilungu cha wasia wa muimi muthanyani wa umundi ni tawa Steven Mwema umundi twema siendo ile chambe nguku chicken baada ni moto kwetha twema muthanyani wa umundi na nguku kilungu chambe twambisia na kwema nguku kila kindu chonthe wenda kumanya yulo wa wimi wa nguku utona kwambisia withia no tona kwema mpaka muthia kilungu cha kele mabata withia no tona kwema mpaka mwambio mpaka muthia weta bro Nasabi. weta wat Nita Geoffrey Musembi. Nuisi pe andu metha ze mangoi. Kwa akola ile mangoi cha wakangukoni. Ko gwito maiko. Ai banda gondi ze mundu ena. Na keka maiko. Okay, why na choices cia ku make we set off kwa nguko na niki wonie uthi ngukoni pando ba neto inya kwanda kuna kiu. Ko utio no set off mutuo wa inya kwa kumo ne anete. Wone nyako area nguku. No area no kukwata ken. So what is it about chicken? Kana ni chayo lo nguku. Wacho ni bindele inyako ida cia wasia mutho mwe. Ngasi theno no kwetha pesi ndo kuonio kasi ndo cia thini mam. Nyindika akwata nacio. Ni chayo kisio woni nguku ni. Wethe no kwesa kwendea nacio. Nguku ne laisi wetheka na no laisi ko multiply ya metoke. Na no kethani mundu wothocio area no akwata kindu kwa metoke. Na yo kwenda sasio nde withebo no watendia nguku cia gukwacha na withi no yoko cia tendio withe wasioka ila inya kwetha cia nguku pe bandu nguku cia mumisie basi kweli one sawa nguku nenzio inona imwe ya faida muno ogesa ithe ya ombezo ila cia neka cia musimu muthena ogethia yao nacio nundu no te nguku yake no te tumbe Oize ile amusi wiyo yolo no lika na specific experience tamu no mo either mu chapati kana matu mbeza sia mutiani kana wethe amu no sumu yaise mu ya chao ndani nguku sia come through no lika na specific experience kendo cheki kene sana ndo nguku nene lika na kwatu nenge kebinda o mathe wethetie mbinge na yo okay dispose yo emwe na nyora ni mwana wake na mundu lo mutethe ya chakwithia tio na thi wo kindu wethi ona egethana na uya chapo tio na kwata kindu okay no we you mwene twilika kwithia ne na kusako ilo kwithia umwene pe bandu we ya thiie wethi ai kweli ba ni wako na zindu nesa na we ni watetheka cia kumia bandu nguku ni kumazia banene muno pe undu cia uteithio nesa anio kindu kimwe wesethia kwe kuthuku lakini ni kwase oba kana nguku cia utethia nundu otapondi nzaubetie numetie mbesa baba ondeto nguku mubata ngasaupi nguku la wata ya mbesa mbingi pyu imwe kana imwe ni ndesa baba ni twesa miela mala manyitu tesa ngilito 1200 mwela umwe itutesa uwe muima mwela like female kuku nguku ngili ni tetesa ba withia andu matutembelea banyimera mayenda kuwa imi nguku muno so papa like nundu wazisia kundu kwingi kitwima kwene ona kundu kwa masako mundu ndagatho mwela mana thanthatu ukwata hata mundu wa kuthoa mwela mwingili kila kindu ki value kwana na wakila balaki wenda ukayuko wa maluma mwitu kwa mambao koya ngongo ithio ma mana thanthatu lakini no ala maluo me anene na la uyo mathia na imate wa mbesa mbingi kwa uiba withia mkulima ena market yake amenengete value ilau ilotesa mali wake withia mundu lo kubika ligi yaku no kukakao ni okoli ati pe muni we manguko na muthoi okotho waka mwene unenga silingi manana ndo waka muno nyemweso ni 420 na be muimi ungita ku wasia nyanguko na kwa ni mienda ngili netangili no la withia wile kwetha ena say ya ku determine kindu kiuma mbesiana ni mundu la ukimete akakithie bindesu yonthe kana ni mundu la okamubeane okete ku sazi yonthe ni mundu la ukimete wale tha nundu niwe wimete niwe wale tha ndo control the market price yaku ti osu okito kuwa kwaku nundu yuka utona ukethia mundu wendo kuya na nundu wethia winacio kwa una ule ukacia nguku ya kwa ndio tambeza esu ukatombeza mbinga ingi nundu andu ingi muno ukamba ni mayeka ukwatwelesie
process ya kutanguku na kutakindu cha kwalete kwikata nundu andu ingi moka makewa hii mundu akakwata ngakamwe nukona baadhi nebindi nukona baadhi ilio mingwene akona ona note kukoa nunengo silingi manana kwatuta bie mundu aileta takindu chake nesata usethia nichuma mbeza nzio worth undu mesovete ni waelewa ko kazisia cost tela wambito otumia nduko mbea ndumite mana thanda tuno yuko wangu kwa na mana nana witha ndunumisya kwa ubenda mundu akamba ise chu na ketha mundu yutasienda aimiazumia zemeo silingi mana thanda tu ambo mana mundu la ukuya nguko wa twasio for example wabi no ukuye mana thanda tu lakini wenda hiyo metangilile anonda to 1500 ilobi ibabe mundu to ya no lo to ya au wasio thi utailobi na nundu itezi undu uteza wende zo to ya na inezi undu kuta nye tamutea na ngiliwa atomu ya kata 1500 nzamba tamutea na 12 aithi utambeza mbinga ingi na angi withi akabothi mea kilo weze yuwe ya mundu kilo te wana manana kana 5 na ngukwethe ina kilo itatu nde kunengela mana thanda tundu mwathima kilo iwona weight ya kila winacho so mundu wa kuthoa ni walika umwe hata umwe anyene ngukone akwa ni silingi ngili umwe na no wetha ndu kwenda no uthie kana peka wata nikenda withe ni wata nesa no chambe wamba state ya value ya kilo ta itu asio for example ketha ni marketplace wala ni ki andi advertise ngukusia kwa kana zino taizo ningwiki ana ndikite mpaka thoa kwa uo yoka wone wesi thola nisi ukite pana kuwa weze ibagini weze ibagini yu uibetuka na thoa sutaiti mwela ngili umwe kubya ngili umwe na manele nzamba ukaogethia yukwa na nondo thiana ibe mazambo ukaogethia thimwe ni nene yuta tethetie kuroila rondo ingo guteza cha bambingi ni kuroila wethe ya kuroila ya igwa neza ne measio na kilo na igethia ni nene wethe muno na imwa 15 ona nde utinda nia ewimio neza nondo ne wesi 1500 egwa no mumazia kwanza na matema thina kunya mbesa yesu wailo mutabia akaunya pio na yuwe uyona ngukuni yuma mbesa zingi betune one weza out loka ya ndi muthi wa na mamuno lakini no not wesa nguko ndo na wa thilosi mndu wa 1500 uka kama sabu aye muzitio wailo yone za ndo yatio wailo manengo nondo mumaitha ciengi utepo maka utethe cia anengi kweza ni anongo cio no mukaja tuthinzo nguko mu mbesa ila wata ngukusi mbesa mbingi yo eka nguko emwe like wata nguko ila yemu onethani ciana ta wa kwata mbesa mbingi wa kwatie ciana ta you o profit twasi twambo kwisia sales gross yo cionthe yu onandika utavye ciakwe kangu tavye yangalesu ya muzazi tondo no nyemeneji ya monaba ukawa kwata tuseme faida yako utakuja upate mwisho 50 to 80 ukifanya 100 kwa 100 kama nza kutanga nguku yana yemwe ukatoka kwata mbezi profit ni utumito nze anze cia feeding kila kindu nukawa kwata 50 to 80 ngili 50 to 80 is with wasithia kwa ibinda nata iwe thete ketha taite tha cia improved kienyeji ngukwe ya wa methia twacie ya mbeo lekelia tawa moi wa muonza with ya improved kienyeji mingi cia mbeo lekelia moi wa muonza ipa uwe wo ka mbobeta ta inzamba ci tha cianie twacie we na ngukwe ya no tono ko kethia nzamba twacie 40 kwa uwa beta nzamba isu na waita la value te ya 80 wese thie wa mbo ya mbesa mwe bantu mbesa ila una wite ngukwe ya ku ya le utumite no ya cio ka bantu wisi okayithe ndeana ulecho yambo ya matumbe faida wa matumbe yuko metainde you don't me dispose kama x layer kana me dispose you don't me dispose na mbesa bado hoya ile mubuko hapo kwa tata x no kwa mbesa mbingi no kwa ranenge yuto ukoko ngogwene na leketie ni na minute kila kindu no imeto ngili kana ito mana na wese we muyane no minute ya faida wayo neta x you x layer si okay zaidi yangu kuyo no ndo hiyo methia no ndo wa methia ndiende ana lecha kroila chao usakwata umana wethia yiba kwenye kwisiba na siba impe inguko cia matumbe elete kienyeji inge itumika thuza layers be broilers ni hizi anama abe kama hizi kienyeji improved kienyeji be da type o kadha iwenda o kama na kola guku wa be sasa be kroila pe o mithembo ingi ukayuka waisuka isiola kwana na nele kutetia lakini kwa kwitu sana kroila yekane sana yo meache mo kwa tunenge characteristics ya kroila ida ibana tai kuya na ya na kana ne bata
ila ibwana ta ilangi specific yo kama ni kroila yu langi wayo kroila sazi on then langi wene baba o mutune yu o mutune ni wa kroila na yo isisi aketha ni nzamba yayo ni yana ukaisia nzamba ye baba muno na ni nzamba nene okay ni tha na witi yayo ile ni mumya ni nesa na ketha ni cia ulecha kroila ndite ya kulecha kwanza uimenenga conditions ile ingi cio nesa ndite ya kulecha atoya twika x ya twika x le na yo suni after miaka tele yo ka olekelia mwiso kuma mwaka omwe na nusu ko miaka ele okay mawo manguko na wekana na mot mawo manguko kinu cha mbethu wenda nguko cia kuthitha is safe na mawo ambe ya bayande ela ni vaccine ndwara tokilia nguko aku vaccine wakilia vaccine ukaogethia yungu kwe wamekilia vaccine wa usuo kaye nene imefia kabyo kwa uenda hitha pio we sure ambaye tha na vaccine wambete inenga kwana nondo si ate ni aizu inenga the first 1 month we make sure si on then inengete wazi yewi tha wazi yama wa line maingi pio nwa langi moka no deal na mo na lakini ala meja muno mayita wana vaccine iso okay ni manata yulwa vaccine ila na ile tonengane pe undo si ate ni agwa utaba no lote yakana no tagwe no lawote ya kana getha wina knowledge you the atandu anyi matesa nguku o wakakoto ni kangu with yao makwigito wakamanu abandu ka vaccine makakwandikia kana getha o kwa mundu incubate yao then otomi wetha tu thangu tu nini no gutabacia kana o mweno getha wina yo as general knowledge yo kamana bindeno yonthe withitie nguku ni cha usomete ulwa wimi wa nguku kila yuna mbito somo wimi ya nguku ni benda witha witumia ketha ni ngewa ya vaccine ndukaemonenga nguku ciaku nundu nutona kwacia muno paya nguku ni ciaku cieni manutona uko tutwa no fulani na ketha ni ngewa ya leune we feed nesa ni kana cio ndekethe cia matumbi na ketha ni nguku ya broiler we say ina kilo kisio lazima we atianicia leundu waile ketha ni chiki to growers na to ketha layers ketha ni cia broilers finishers isu nenga wa withe nguku aku thina mwimu cione isu ciendo iso meta lazima wate anice ketha nwenda kwata faida nguku si faida si faida thank you Mutongo TV ngwatu ni amukamba tuisembo thio muone ine ku tugita mabata Wasia wa muimi Mwana musaizi ani twasiogethia nthini wa kilungu cha wasia wa muimi chambe toye manguku cha keli mabata yue tondolika mabata ntwa mananguku si profit mabata me profit kwanza go ingoko niki ibata market value yayo ithaye yula nguku ya nguku pia ibata ni very resistant takwa maua uonde nondo kulia ulawesa mabata no au we who eats mabata iye kangutabie pao na wona mema nini manao lilo na Chinese maetha aba within mawa elegela chumwa na yuma yo wethe ara no kio mate ya nondo ndwene mindo nondo mayo akile binda na nyene ka small farm ya mondi na maingi na ine okulia tikila bandu be Chinese na tikila bandu China if for example nondo note ka nondo we China ni okulia like utembete no wonie mukamba wesa mabata mebo wainge muno kwa waje bata ndiye sanya ze kwanza ingitawa maithia na inde maithite miaka mingi kwanza yeye na yone ziembe kwengoko lakini you ni wonie mundu iye bata maisa na ndinge meza zie maisa lakini nyene thana yendete usiache mundu for example loko yake ndo kemo yote sukali ni wona aiki yake ndo munuka ki ngati ta isu ta itimu ngona ndo ku react and azuma isa mabata wona ma react yata maya lazima thie kana wona ama theto mombe kwanza onde ola maisa kwanza ze mutumia nezi ambiye nguku muthwa ndo bikawe bata la uane zondo tuwa okay amwika ingi menda guthilobi kwa umoja na kondo kuma imakande kuku na mayeka lako nikana moka in December we watumio tathiniki wethe yawe kale kuona mabata
na hiyo na wewe no we zaidi ya nega masap yukuombea kumekala no ngenye nethe ani mabalance over theu getha no wathukuma lakini mweu onthe ogila kwata mundu kwati kundu kwa mwingi we zaidi ya waka balance wono na kawa we muti mundu toka kwa tutia lwengilie komiwe zai kwata we muti andu thukuma kaba we muti kutewe ku yani we mobe za cionthe kwa unye ne wamu ne ba nundu ni kwata visitors mokite farm yakwa na visitors yes be ma product yakwa la yuma bata su ne product yemwe na imenda muno tubundise ku balance masabu mundu be mundu ilobi ni kenda yu we sethe ni wathea oka mabatani twasi ibata yemwe ne alika cia tusikuma 15 guthimba kega ibugia mengi na ya wasia tunde ondo ngoko cio wasia ibata ikome ya 15 tomba na yu waisia isabu yu ibata yemwe ya unenga tusiyo 15 kana 20 na tuonde ru survive ya mundu ibata ni twasi ni na muya abandu bomu ni survive no yengi gwezane withi ya ogethia mabata wa kala mwembao kana ndo zidu 15 pa yo ko zito no zite at 500 thi nini kana zite at ngili thi nene ye mane yo ngili withi ya yu thi mayu na kito kunengo example yu ka ogethia nyibako kanitela at 1200 mwizo kuni ni tesa ma 15 ko erenja abantu bamo mbezi mwana nguku lakini yo tha multiplication mituki na yo tha ora tumite cost mwingi kuthia ya tanguku pe masabu awe ka we lobi we one ula wandikitwe kwa balance poko batela ngilie kumipa mawetha no kwate weko yu nundu wa andola maseisie metown kana mekwendo thio town kwatu nisio ndo wa balance masabu ndo mundu balance yake tha pa ikendo nikenda yu akamwa kusioka ku pasi and maingi we the amundu na melipa like 40,000 ama 30,000 Nairobi tose 30,000 mundu okebe nomba ya ngili 5 kana ngili ilo kweba kwasi othandatu out of that 30,000 mundu wa ngili 30 40 awaka kwebela nomba ya ngili 8 kupiga 10 bandu tumunengi izwende tumunengo 10 ena 40 wambo bete 10 imena 30 mundu balo kwikala nukaenda au yani na fair na kwa chawe dawe mwingi na yawe yone mwingi kwa uendete ilobi twaje kala pipeline with town ne yana kusio kai yana yengi that is 200 wa kuna in a month that is 6,000 dunya you less abu ya ku 20 to 30 unya 6,000 ya at 24 24 hiyo ilobi kiewo kila kindu chonde no kwa tunengo kiwo ngili 5 imo kai we say there you ona yo spending nyingi mudana we ya ku town mudana we ya town no ile ya you we say there na we kata ko tiala with less kwanza idori youth we ya no yime mayo ko mawe ya ulawi na twazi we ya munene mayouth yime ko mawe ya munini we say there wazuwe ona we kata we youth ni ko tiala longi lita 5 unaona tu hakuna haja kufanya hiyo kazi kabo we no gemuzi yo kaime no mundu lokwa points cia cia theya class kitha cha theya eno kamusi na class kwa ni mbeza kwema na wala thumete ewe mbeza na thia yo bandu na bana yo nenga na baima na thumete ba na kila bandu bena mbeza no mande okanishi ka ugethe ba mi yo mande okendo uyu katume ukunange oko mondani okwate mbeza na witha we consistent ndwithio monde na lengi ndokola andu mayetha benda withio wati anisi mundu we ilobi we ona tupesa otwini na ena klasi na mundu yokuwe na pesa mbingi na ndena klasi ndo ne wandaya kila kimba ni kiva kabachuta une we na sio we muyane kwanza we na meza mbingi we siaku na uta une wandaya ni sawa like undaya ndi kando ndi maana mulota we mwene ondi ba ndi tho asienda yu kaba we mwene we muyane no eza tumete nguma yani tumete nguma hii nguma ndi tho akendo kaba na keke ngio kwato akendo no yethi yawe muyane tulike mabatani wasia ngugu wasiendi nundu akona inya kwa yethia na sio mabata wa mende yechao mabata ndo ingi mama wata na mendo birds kwa hiyo ka ogethia ona mendo bird ni visa amusi ogethia we mundu be omuthiwe bandu kwenda ila mabata thia na mone kayo bau na emoko ayo kaima thenze akano mayo wese thia we na we tha we shuandwe maizota no na no rembo amusi yaku kowe mwetha sike urembo kana wajoni balambe ina gitietha ni na interest ayo akosia na kwaya we so manondo ibatesia na munoi
experience yaku na mabarambe wamionie kwa mutui kana wayonie banika ndawe soma na undu yeka bandu naenda kwima munda witu na mutui ethana muna no bonezio wakwake yu wethia na mona ku wake numete nundu ni ngwethia twetwinge no ngwetha interest yo mutandao no tetha cia muno ngathi obu athio ngethia mabato obu ngono andu no maitha cia okono na kwi nthi mabata maitha me maingi gethia mundu cie matumiyo malecha museleni makaya ciendu museleni gethia musele yaku no na pest kwi andu matumia mabata na nzia mbingi wethia ngiona methia matumbe maingi thio gethia mundu cie ateza matumbe mabata matumbe mabata ne maisa we maisa wa kwanza yeye neza kuliko yeye bata yeye tumbe neza we mwene ni wisa itumbia ibata yoka ata haitio na nene kwe yangu kwa wi itaye muza ko ni desa wa hivyo alafu ku sokoni andu ni mathoa ku andu mezi stories ya matumbe mama batoketha ni mathoa lakini thuwe thea ku soko isia the rule of market yemako umezien haingi mayese lakini watu angota ukai supermarket mbingi we thea mabata matumbe asu ziki kimeta wata tio dake ginenge ti ondo tweza cia jigendo baiyo cia mabata metha mumekwa na kwi kundu witha mundu wisikie ni witha matumbe mabata kwa kompea moyo the mubango ndo yangu imia ina mautanga kwi yangu itupe kwetha na mauta that cream yo pe undu vaili okay ni ve sawa pe mabata tofauti pe mabata kivathukanio pe Muscovy dark ila yue ni nayo pe wangi meta wa Ruen pe wangi meta wa Rana dark we mimi the mbingi na on the kwanza imega neza ko kwanza go kwito kamba kwanza ita Muscovy dark this is Muscovy okay tutabe lwa either ibana ata yeka ata kuyana Muscovy pure breed the bulanganye muno ikinyeji yo ndo twasi yake ndo je pure breed ya pure tembulanye na yengi ukaogethia pe imwe whitish uneka the bulanye lakini ya bulana wesa ogethia imwe maume ma white lakini the bulanye ukaogethia ka yo ya white na yo mene yo na white with the black spots yes no ki kuyana asu on the wa weta mana ndo mwe kana aye tarue ni manina ikwi Muscovy sana yigitaonga manene nange with ya kilo na me na size kibathukanyo lakini Muscovy thio bandu tini ndayangi niki wa settle breed no specific very resistant to mawau okay pe mawau amumesa kwata mabata ona la mawau tamanguko lakini wezone wa ibata thimwe thiwa nguko mbauchela cia kwie yani yo ni resistant muno ona bandu nguko itutiwe no wa ibata yetia wabyo so ingu kuona cia waipulanitwe na mabata nipe bika bandu ikawase mabata yona ake u lakini yona agwe bata yo ithari resistant okay twasia nguko ni si nenga vaccine zanzo ibata yikawata yulwa mauka na kana survive no kwando amanenga lakini nyabandi nenga nyono na ye kalo na charo ye kaine sai unless you kila nzobya na muno ndara twetu nini to yenda kuwewa no katinde katubede kiwo lakini kauwewa shida tupu niki nane yake huo kwanza the first one week ye bata thawe wetu akwa hivyo you whether ya wenda usurvive nayo neza chuma chambe make sure kaina uwewa lakini ona wagenda katinda kiwo niyo na bandie lewa neza lakini okuwewe ka perfect ya muno okay wendo media with you say samba ne kai kana withota meanata no se samba ne kala lakini uyoza kundu kibathukanye nundu ini breed okay say there wale se ikwa kikamba asiata ikasiane cio mbene cia musiomwe niki pethe nai ni weza aithi ai ilio mawau bado igetha ikwatwa okay kundu itapulanitwe okay ni benda ukethia ketha ni nzamba yumie bandu bangi na ileka ukethia yumite bandu bangi ondu gathoe bandu bamwe wathoa bandu bamwe no wize ithi ai meme usiana na wize ciana meta o genes cia kila kindu chende na mutate ni enda iketha ye week na no tho nzamba ile bandu bamwe no nzamba ile bandu bamwe lakini yu makanengetio ko be nondo bora methe beki pathukani okay pe yulo management yamo na kunenga leu pe thaba ile ata ibata tunenga yo leu onu tunenga ngoko lakini zonde nda kiuone ni ndenda lakini yu inenga leu
sasa onde wa yeke alu bi yeke we ba ute we notice ona mwene wa chike okona ya mboja ba ti uno muna nguko yesa tu ikana yeso nyeke we tina ibata ya zaba gele ibota ke wo ne ba yekunda ya ba gele ibota kwa ubenda yeke wo na lewa bakube no mbana idha bwana tayenda ko ya ule wiki we no ndo ona yobu anu mazi ya ibata yeke ko lagine bara yeke ko ibata ne the ko iyo te oyeke ya kikone na kwanza ile nenga kewo iyo kaisi ame bai mathe umono le ibata ni tomata ngukuyi kana nundu maingi moneka tamosa ule ikiwo vikitaosa vikatanuka vikavesi lakini yuki ne osa lewe ute kiwoni ne osa nundu nengi batu meki yao luna ngukuyi kundu meki yao ute ai ni yani ni meki yao nundu neki ya nguku oba umo makayambora kiwo kithake ute o makathesi twasi ndubulana zele una kiwo cha mabata aye yuke ukilate kaade kita mai ya maudamba imenda ibara yenda lazio nda mino ate kalika kiwoni thea okay sawa ma alamenda ulika uyuwe mini wa mabata emera ibara balangu ko itatono survive no survive okay na nenze moyo multiply mbesa metoke ukwate kana hata mundu enda kukule kendo no ngwatie 0799613876 kanoka the YouTube nina YouTube channel ile itawa @young farmer Kenya isu niyo thread name yayo ukathibu kwandiko no ngwatia bu nimubya muno nitawa Steven Mwema bane mutongo TV ngwatanya mukamba ne twamina kilungu cha washawa muthenyani wa umuthi twithane lenge kwa ndani kwa mwe Wasia